Temperature se ovih dana penju iznad 25 stupnjeva Celzijevih i pravo je vrijeme za obnoviti proljetno-ljetnu garderobu. U ugodnom ambijentu trgovačkog centra Porta Nova poigrajte se s modnim trendovima. Nakon duge zime vrijeme je za proljetne kolekcije koje nas još jednom vraćaju laganijim i ugodnijim materijalima, romantici i raskošnoj paleti pastelnih i jarkih boja. Trgovine nude lepršave haljinice, raznobojna odijela, torbice svih oblika i uzoraka, neizostavne modne detalje koji će upotpuniti baš svaku kombinaciju. Bilo da birate igrati na sigurno ili volite eksperimentirati, bez obzira preferirate li profinjene kombinacije ili naginjete sportskoj eleganciji. Sve trgovine u trgovačkom centru Porta Nova spremne su za sezonu proljeće-ljeto 2022. i očekuju vas s novim kolekcijama. A dok tražite inspiraciju za svoj novi ljetni luk, svakako provjerite i aktualne popuste i akcije i uvjerite se i sami zašto je Porta Nova mjesto najisplativije kupnje. Porta Nova je ovog vikenda bila odredište broj 1 za sve ponosne vlasnike pasa, i to zbog jednog iznimno veselog okupljanja, izbora za najpsa Porta Nove Daj Šapu. Uoči samog natjecanja vlasnici su za svoje ljubimce imali samo riječi hvale i ponosno zaključili: oni su ravnopravni članovi naše obitelji. Baltazar je inače veliki miljenik naše obitelji, nismo ga odgojili kao onog malog diva psa koji samo laje iz naručja, nego je friendly prema svim životinjama i ljudima, vrlo je znatiželjan, on je naš mali obiteljski detektiv i koliko ga volimo svjedoči samo da ima preko 50 nadimaka. Zašto ste se vi odlučili za francuske buldoge? Zašto se jako druželjubivi i dobri s djecom, jako vole odmarat, ne trebaju neke dugačke šetnje, svuda ih se može voditi, ali su problematični i jako su zanimljivi. Oni su inače jako samostalni, kao što ste rekli, ne vole se pretjerano maziti, ali samo ako je neki nepoznati čovjek, inače nama daju, okrene se, mazi se po stomaku, tako, ali inače jako tihi, mirni, ništa, ko da ih i nema. Sreću je došla okušati i mađarska vižla Zara. Jako energičan pas, ne zna još sve što bi trebala znati, ali učimo polako, ali sigurno, eto. Ok, vjerujem da jesu svi već podredili svoj život Zari? Da, to je, od kako je ona došla sve se promijenilo. U Porto Novi su se predstavili psi raznih oblika i boja, a pred svjetla pozornice stala je i Mona, koja je jedinstvena u cijeloj Hrvatskoj. Mona je engleski koker španijel, inače u Hrvatskoj najpoznatija i u svijetu su zlatni ili crni, ali ona je ova posebna boja Salt and Pepper se zove, znači crno-bijela. I jedina je sa pedigreom registrirani koker španijel crno-bijeli u Hrvatskoj, tako da smo baš ponosni na nju, uvezli smo ju izvana nedavno. Na natjecanje u Porto Novu stigao jednogodišnji Kasper, koji je sa Tajom došao iz Ukrajine. Volim ga jer je sladak i smiješan. U slobodno vrijeme Igrajmo se. Svi natjecatelji svoje su pse mogli prijaviti online ili uživo prije samog početka izbora, i to u 5 kategorija: najmali pas, najsrednji pas, najveliki pas, najštene i najsenior. Svi sudionici za uspomenu su dobili diplomu i medalju za sudjelovanje na najizboru za najpsa. Prva 3 mjesta u svih 5 kategorija značila su i bogate nagrade koje su osigurali DM, Miller, Kik, Teddy, Interspar, Prva hrvatska hrana za pse Kanabis i poslastice Koni, Dog Republic školica za pse i Kompas personalizirane ogrlice. Ares i Kira pobjedili su u kategoriji najveliki pas. Kira je husky, Ares je mješanac husky i belgijskog ovčara. Tvrdoglavi dosta jesu, mora se dosta raditi s njima, ali se isplati. U kategoriji najsrednji pas pobjedu je suvereno odnijela Uška. Uška je pas udomljen iz Osječkog azila. Došla je kao štene, bila je par godina tamo, ja sam tamo volonterka i odlučila sam se dati nekom priliku napuštenome koji to treba, i tako je Uška došla kod nas. S težinom od 1 kg i 300 g Floki je odnio pobjedu u kategoriji najmali pas. On je inače vrlo razigran, strašno voli biti vani, velika spavalica i vrlo brzo je naučio i piškiti i kakati tamo gdje treba, što sam se vrlo iznenadila. Velika je ulizica i slab na keksiće. U kategoriji najsenior sve je šarmirala 11-godišnja Vendi. Ona je udomljena iz azila Udruge Pobjede ovdje u Osijeku. Udomila sam ju kad je bila, ona je u biti pronađena kao novorođena štene, tako da sam ja uzela i sama sam je odgajala na bočicu. I u biti kad je otvorila oči, onda sam ju uzela, tako da je odrasla. Cijeli život je sa mnom. Među najmlađim pobjednicima bio je i Snoopy, osvajač kategorije najštene. Snoopy je jako pametan pas i ja sam sretan što je bio prvi. Tročlani žiri izbora za najpsa Porta Nove Daj Šapu nije imao lak zadatak u odabiru najboljih.
Jao, izbor je bio pretežak. Znači, meni nema goreg nego dati neku ocjenu psu. Jer, mislim, svi koji me znaju da ja pse jednostavno obožavam i ne mogu zamisliti život bez njih. Moja poruka, kada ste si nabavili psa, nabavili ste najboljeg mogućeg prijatelja, nikada vam nitko neće biti toliko vjeran i toliko dobar prema vama.